Darshan Mklea bani pilihan sebagai pibara sekarang itu kubur mentaka janmit cuan pagi kubur kibabnya ini pecah kimat berkongsan. Bu mau nongrim usumur menteri yang bak jelah bak Presiden Tan Song nak mentaka surat ramrai port bomba. Weru MLA kanong po ya kabor punya district bagi National Highway Authority of India ban penkrek nak benta ki jengma ki balak ban mi na ka jingteng jong slap bejor. Dan penlong ka Bharatiya Janata Yuva Morcha ya ka jengmar malphan ha ka artrik Pursau arajar pesan ban pensut hu pajba sepang ki jing ki banang keu ka mi na ka jing di drop. Badan penlong ke North East Postal Circle ya ka 36 All India Postal Football Tournament arajar pesan arpun real nadu ke khatsan hadu arputrik unai lor arajar pesan. Kikubor kibabnya usumbut menteri nang ba kejelau bedairu menteri bedai pej ya katnat PWD ba Presiden Tan Song ulobo yang monong rem naga benta ke projek surak ke bahnyo kilometer nadu ramrai sha pot umba nen kesni hakan kesni lawan ban ya ringkat da kiri pokmat ki bekentu uba Hamlet Son Darling URG Moment uba Gabriel Walang bat kiwe ki he ki han ha ke jingkran ke jong ba Tan Song lo pemna ba ke jing tei kan sedang shen bat kentu ya ki he jong ka PWD ban pentikna ya ke jing tre ke ba bat ban bud din ba ya kontraktor lo pen pauru ya ke jing mang tengkan ke benta ki kam penroi ki bakong san ke benta ka Ramrai constituency da ka bakdau ba ha ka por ke belengkot ka than ke layo ya ke jing mang na ke benta ke projek ke bakot hadu palat life art klor tengka ka ba khle lang ya ke skim jong ke jala bagi sorok ba penyeso jong ka PMGSY ngalor ka di state scheme pio ru sa ya ka PMGSY ka ban pendep lut sendon ya ka negalain ka ba khatway point ar not pra kilometer tikanir ka de ka way ka jingker ku ya pi paro hakabaya kan ke kamu mentani ya sakmat te mene I MLA badon burom jomi ilakren yaki badang bon ba ki surok matrai bila asngau mene lakren ya si kentin argentin tang hakan nega kendiat por ila ai sanction nung duna ya ka laipo ar klur hapo karambrai constituency MLA kanong po ba Merrill Bonds im aware ya kibor punya district ba ke National Highways Authority of India ba kin long gibala penkre nak benta ke jingma ke balak ban mi na ke jing teng jong slap ubajur hadin ke jing tua khandau ke badang shen ke bala pentut jur ya ke jing naik kawan ha ke surok ba ke ti Shillong ke babun ke bayat bun ki kali uba sim ula penksan ya ke jing don kam pentik na ba ke lenti kan long ke basengan nak benta ke nong lain nong wan Hagawai pat ka jingker pat ke bakar pang UMLA ulakan turu ika sorkar mklea bakan yarap ban penbet ya kajing ya kan at ka badang ya sakmat apdeng keseng kali kamai Torres na ka jela asam bat ka jela mklea ADM Revenue, Deputy Commissioner, even Nahai also, to be alert and to be prepared for any kind of circumstances that happen during monsoon so that it won't affect the flow of traffic within National Highway 6 from Jorabat to Myanmar, even towards Shillong and other part of the state. This is a concern. So with regard to the tourist taxi driver, I have nothing much to say, but as the government is there to look after, to see for the well-being of each and everyone, but I am very optimistic that the government will be Ka Voice of the People Party ka ther ya ka sarkar MDA balayalam da ka National People's Party da ka bakno bakam shimlala ban pendap ya ki jingkular jongka hadin ba kelas char prasnam u President jongka VPP u ba Arden basay moj ulapan pa bawat apreng ka jing kmi lenti ka bakraw jongi pajba ki program penroi ba kongsan gidang sateng bat ka jela kamat ya ka jingkiu jongki kamrunar kentup ye kam tu bat ki kam lute ula kena bakadan
ka jingbom yahap hapring ke jingi kren jong sarkar ha ke jing dorbar bat kam jongka da ke bekeno ba kitu ke badan jing dai ke bajan bat keseng ki yo jing toy bat kalong ke jing du nong ya ki riu pat ba is that there's still a lot of pending issues that are yet to be addressed. Then a lot of pending development. If you look at the road sector, you see at the progress of this these development. I don't see that there are really some good thing, which can become spectacular in a sense. Karibhoi Dorbar Karibhoi District Sports Association RBDSA kelapan pa ke jing susi alor ke jing klat no jong menteri rong ba berim ke jela Dr Didi Lapang ubala klat no haga khat artrik unailur Rajar Usan haka kubor ngolem jongki ki arseng gil aiburom yu Dr Lapang da ka ba itu ya ukum unong seng ya Karibhoi Dorbar bat ka RBDSA kilo ong ba ulong kum udonut jongki ni ki arseng bat kila yaro ya kajing IT jong ubar ro sijing im na kabenta kajing bha ba kajing roy jong Karibhoi district kum kadak kajing burom ka bor penya district jong Karibhoi kalapan na ya ka khatsan trik nailur Rajar Usan kum ka singi syuti ha baro kawai ke district ka Bharatiya Janata Yuva Morcha kan penlong ya kajing mare marathon ha ka arterik urisau Rajar Usan ban pensuthu pejba halor kajing ka ba la nangkiu na kajing didrok ha ka jala Meghalaya u presiden jongka BJYM u ba mewaker lingdo ula penna ba inong mare marathon balarim ikong kumo nywa lang inlong kum inong raktien na ka benta kane kelempung kajing penrung kerteng online kelaple na ka benta baro ki bakwa banisim benta uba lang do lo ong ba kane kajing thu ka yahab ba kajing thu jong menteri rong ba do keri ka Nasha Mukt Bharat Abhiyan ka thong jong kari bantau ya kari India ka balai na kajing didrok da ka ba penslur ya kajing penbahapat bat ai ya kajing im ka pathamai sakitu ki bekerni ha kajing didrok. So this is how India is fighting the war against drugs, and there could not have been a better person or a better icon in our state other than Kongkumoy Walang, who will be our brand ambassador to drive home a message of a Nasha Mukt Bharat, that is a drug-free India or a drug-free Meghalaya. So we invite all the young people, our NGO, our friends from GNGO, various NGO groups, our friends from various universities, colleges and schools to come and participate in this marathon, which will be scheduled on the 2nd of October 2025. Ka Federation of All School Teachers of Meghalaya kala penlong ya kajing lang ba hagas ni satjan hatura banrai khado ya kajing tumu na kabenta ke program yakhi ka jing yakhi kalong ban pensu thu ya kajing kiba laslam ba kinohi kai ad hoc ki kandu akajala kan thop ya kajing seo ke baduna bat kajing bom yo jing mentoy ki nong yalam jong ka fastum ki lapan pau ya kajing susi alor ke kai phot jong tanat puli puthi jong ke jalam Meghalaya da ka baong ba kam shim la ban weng ya kajing jong kinohi kai ad hoc Kashnong Maulan Triang ke bahak bapa ke Eastern West Khasi Hills District kalau penlong ya kajing ki pajba ha kajing satjan da ke badawa ya kajing bishar hok ke bakloi bat ke bating na ke benta u bon siudor nongrang usamla uba dang arrus nam kerta ubala syak thombor da ke tiar ke banap ha ka hanri trik ubnai nailur Rajar Usan ha kajing ki persya ke bala long ha dorbar hall jong Kashnong Maulan Triang ulawan menisim benta da ki pajba nong snong ki babun kan thup ya ki khana school ki no hikai bat ki khot jong ka VDP ki sengen the be ki seng samla ki ne sim benta ki lara ya ka plakat ban penrem ya kate ke kamrunar ki no ilam snong ki nong mi khmat jong ka Khasi Students Union bat ki khot jong ka VDP ki la ai ya ki jingkran ka bejam da ka bay tli ki la kentu ya ke bor badai pej bakin le da ka bateng bat map ya kitu ki benang ti ha kate ki jing syak thombor bat ban khanglat ya kum gini ki kamrunar ha kapor ha ki por ban wan Kumba
ke seng samash nong hi barakawai dagoi ke sur ni yang banin keempat di bawah punya jong Islam lagi kom kini kiriu penjat ya ke umlang kesalang badali lei kinam la shu banlat na ke kini jong ai bagi pencidom kini kiriu transnam na ke jing pencidom ke bakam tang nama lada kum kini kiriu kimban na ke umlang kesalang kanu ke jing ting ke jing semit babang ya babang yang kan Lapelong yang kejing lang kan mau buram mentakasni hari boy college ben ai buram yang kejing im bat nam jong menteri rang bak berim kajalan kelaya baru amili kanong po Dr. Didi Lapang ubelakla no akakat arterik unai lor arhajar pesan kini kejing lang kabalalum lang yang dikot beper jong kesnong bekentup ya kinomi khmat na ki school ki college ki seng snong bat ki seng jong ki balang kari boy dorbar bat ki teman jong district kadai kejing ai kublai kado ya uniu nong yalam badon buram kini kejing lang lapelong hakajaka badon yu moddur jong Dr. Lapang ya kabala shna da ka young minds riboy hapo kejing lam jong uba isnei hing ubadai UMDC na bamenta jong ke umroy constituency UMLA kanong po uba Meral Bons im layalam ya kini program ha kaba ke MDC kanong po ikong Rona Kemdej lambat kiwe-kiwe ki kenrem kilandan kilawan benesim bentah kum nong mikmat jong nong po konsumsi akaba ila sekri palat ia ka sau pusan snem sau pusnem kum nong mikmat san snem kum chairman napo ka state planning board bala ada new tang kamba bahagi ba imahe Dr. Didi Lapang ilale kidon shibun bat bagapor kanam sya ini di jeri kita bat nak reng jong piro ki bobo ni tip ki mati ki bai lale Kaseng National People's Party Kelapian Subhai Ubak Lur Syai Kharbani Ubadai UMDC Shimet Syakaseng Hakajing Lang Kebalalong Hasin John Parish Hall Haram Rai Nin Kesni State President KNPP Ubak Prestun dan Song Harengkat Kiwepat Kinungilam Barang Bak Berkentup ya ubak Hamlet Son Doling, ubak Himalaya M. Siang Pliang, baru memiliki nongstong ubak Gabriel Walang, kilesi mentah hakani kejing penrung seng. Ubak Tensong ulapan pau ya kejing sungu kemen, hakani kejing penrung ya ubak Kharbani syaka seng, dah kabakda ubak kani kejing le, kadai kejing mi, na kejing kenduk babun sin. Ula aiku belai UMLA katan, bat ula ong, ula long ru kot ke NPP, hakatan, halor kejing turai hok, jong u nak mentah ke seng. Iba Lur Syai nilai syong nak bunsin baru MLA jom biru nilai syong nak bunsin bat kabakadu nipoy syai dekat libat akasmi kabak kerpang kabak hobi ngapdian skobah kerpang ya ki leaders ki nongyalam jom iba Lur Syai bat iba hobi Bang ngas ngurong ru yakin nong yalam jong dapati LDP syua begini ke lambah ke manjoy kiai ne komlaong ne rambah mane bat ngin yai penting batri yakne ka kam hangi hapo karam rai constituency Ka Shillong balaju khot da kanang ba jong ka football jong ka than ste lam mi ngi kalap pen kre ban pelong ya kalampung All India Postal Football Tournament balai pun rew ka ban sedang nadu khat san terik unai lor bat kan kut hadu ka arfo terik unai lor arajar opsan en pelong da North East Postal Circle ha kan kalampung kindon shipotli ki kunhon ki ban yesim menta na ki Postal Circle beper na kalengari bakentup na ka West Bengal Jammu Kashmir Delhi Chhattisgarh Jharkhand, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Bat, Kerala. Ya akan kelempung penilai kai hai kisau teli kimadan berkentup kimadan nilai kai jong ke Shillong Sports Association Hapolo, ka Sports Authority of India ha Nehru Campus, ka Assam Rifles Ground ha Happy Valley, Bat ha Madan Maushbuj. Sanjeev Ranjan ubadai Chief Postmaster General jong ka North East Circle supply perda ya akan kelempung ha khat sentrik unailur habani leka jong ka SSA. Northeast Postal Circle is going to organize 36th All India Postal Football Tournament in Shillong
from 15th to 20th of September, the football tournament will continue. We have teams from 10 states across India, that is Northeast, West Bengal, Jammu and Kashmir, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala. Kajing yakop jengi ba arsni na bentagi kena bat ki samla bala pelong da Karibhoy District Sports Association RBDSA bat ke swimming committee jongka kalakut no da kajing job nen kesni ha Thrills Fun Park kani kajing yakop kalapan pau ya kesap bat kajing kut jengmut jong kini lakai ke badang khedang san na keleng ke district ha kesni bakhadu keledon kajing yakop ke bas pensu tenat ke bala penkut da kajing sam kusnam sha kinung job ha kani kasngi lawan isim bentar ke Riu Pokmat kum district president ke KSU ba Ferdinand Kharkamni baru officer in charge ka Umsning Police Station uba Steven Kharkrang harangkat kinung elam na Kamikalaya Swimming Association bat ka RBDSA. Kalumpung Open to All Master Veteran Badminton Tournament Arajarapsan Kabaningkong bala penlong da West Janta District Badminton Association WJDBA kalakut no hnin kasni ha Sinraj Indoor Hall kani Kalumpung ba arsi kalakring yakinong wan yashimantana kajala Assam Arunachal Pradesh bat barok kharat ligi district jong Kamikalaya ke bayakop hakijin lakai doubles kategori na kabenta kinong lakai kibala kenjok lapusan snam shaneng UMLA ke Jawai uba welat miki shala oleh shimbenta hakijin lakai semifinal da ka ba kublai ya kinong lakai bat ka WJDBA ka bala penlong ya kan kijin lakai bat penpau ya kijin don kam jong ka jing lakai na kabenta ki samla Kalumpung Meghalaya Open Table Tennis Cash Prize Tournament Arpsan Kaba Sao kalakut no nin kasngi ha Laban Sports Club Kaba lapan i nam ya kisap kipong bat kamensi milakai lapan long da Kalaban Sports Club Table Tennis Academy kani Kalumpung kaba arsngi kalakring ya palat sispak sanpungut kinong wani simbenta na Meghalaya Delhi West Bengal bat Assam kani Kalumpung kabla peni kajing kop ha kibenta per na kibenta banyo ya kusnam da kapisa layadon lang da UMLA ka South Shillong ba san bor shulai ha kajing yalang ple perpenha perda mentang ini pe kajing long jaman kesunang hatura kajing kret kalong up 10 degree Celsius bat kajing shit kalong up 9 degree Celsius kajing sem kau hau mentakasi kalong proposal na kispa kajing hap slap kalong arpway millimeter haba pai pat anong ba shalong kajing kret kalong kat kendai degree Celsius bat kajing shit kalong arpway degree Celsius kajing sengam kau hau mentakasi kalong propopra na kispa kajing hap slap kalong arpunyo millimeter kat bah hajawai pat kajing kret kalong kat kendai degree Celsius bat kajing shit kalong arpu degree Celsius kajing sengam kau hau mentakasi kalong prop kendai na kispa kajing hap slap kalong arpunyo millimeter kalak bandan kajing hap slap bat kajing tiup perthan hagi babon kijaka hatura shalong bat jawai Cuba benpoi sekubukut jong tok kubor ngepek biang sesien kimat bukongsan. Bu mau nong rim usembut menteri yang ba ke jelau buat persetujuan densong nak bentar ke surok rambrai pot ombak. Weru MLA kanong po ya kabor punya district bat National Highway Authority of India ban penkrek nak bentar ke jingma ke balak ban mi na ke jing teng jong uslap bajur. An penlong ka Bharatiya Janata Yuva Morcha ya ke jing marek marathon ha ka arterik Urisau Raja Pesan ban pensutu pajba sepang ke jing ke ban nangkiu ke bami na ke jing di drug But an penlong ke North East Postal Circle ya ka 36 All India Postal Football Tournament Arajar Pesan apun real nadu ka khasan hadu aputrik nailor Arajar Pesan. Dia perlok ketung na poi sekubukut jong tup kubor jong imenta ka janmit hadu menyem yang pilih syagasi boleh pi barok.
की आशा, सबका संगम एक साथ होता है। During his